बल्ल सही आयो है। म चाहिँ के गुलाबाट खेलेँ यहीँ हेरेर खेल्छु म ठाउँमा। गाइस अब हेर्नु कुशलले कस्तो खेल्छन्। त्यहीँ डेजर्ट हेर्छड हान है हेर्छड। डेजर्टले सक्छु र पागल हो नि। नबोली खेला हो। त गाइस लाइन चलेको के राम्रो नेट भन्न कहाँको लाइन चले हैन हो र। कस्तो बट रहेछ यार कुशलले। किसने बट बादशाह बट ले हारिस कुशल हार्नेवाला छ। ल्याम्मै वान टाइम हान्छ यसले। किसने चोर जानी जस्तो गर्छ। अझ खिचेको रे पुरै कालो खिच्यो के यहाँले म दिन्छु। कस्तो यार